too much phela yazi kahle kahle kuthi ngitshela nabantu bakithi ukuze i-drugs lisakaze kanje eTheku kusele lonke all the nation into enza ukuthi igcwale nje yonke indawo ingoba kahle kahle abafethu laba abelanda le Tanzania baxhumene nalamadoda amakhulu lawa okuyiwona wona sithi sithina sithembele kuwona ngoba ngahamba mina ngithatha iphoyisa ngihlanga nephoyisa yazi babe lo muntu udayisa i-drugs la kanje nje asumcandise kanje nje uzobona ngedrink yami ngisho ke naye uzobheka ngendlela ezobheka ngayo emefika lapho uthama avumelana nami ukuthi ngibona umuntu kupha no 20 rand imali drink mefika lapho uthana abethi ngibona lo mfana lo iphara lo unukayo lo onengozi ekhanda lo ne gap la lo mfana lo akufuni chafu namaphoyisa ke futhi wena ungabona ngazuthi kudayisa mhlambe abantu bangaphandle kuphela yazi amaphoyisa amaningi lana esekweni wayethu hayi amakwerekwera dayisa yazi amaphoyisa awamaphoyisa ezinye indawo edayisa ama drugs kube kuyishangana kubekwe mhlawumbe lo sinawana loyo ukuthi hayi kulento zwengayo front wengaye bese yena aqhamuke ezocollect umphathi stage wamaphoyisa manje ngakho ngithi mina ayiwonga angiboni ukuthi iyophela mfethu uthi bambuza ndoda you right wasang right kobe kuthiwa lethu kwakhishwa amakhadi bemkhombisa ukuthi ayithina samaphoyisa nathi phezulu kodwa kwakho sesiyathesha manje leli bhokisi lifaka lapha nasicela ukulibuka ukuthi linani okwakuthi professor lathi melivula lelo bhokisi bafo asikho inhlobo esidakamisa singatholakala ngaphakathi cabanga iphoyisa elithembekile professor ayingisho constable iphoyisa elusejament abona mhlanje lelo phoyisa siphambana nala emgoqweni laxoshwa umsebenzi lamiswa sebenakho ukulibiza mhlambe eCR ngoba sengijwayele ukumbona ethuthi uqhamuka ngase CR mhlambe siyaphuma ntambama kodwa nje lisesesimeni sokuthi professor uyambothi lo muntu baqeda ngakho konke ayinakho bemiyeka yabo kodwa indlela babemdlungula ngabe emdlungula bemshaya nangesitini ekhanda yabo lo asisi lo kade egodukile ekubo kodwa uyangixaka ngoba kade egodukile kodwa ubuye sa magazine yabo wow inini ya usuku lesithathu namhlanje yabo lento yenzeke kuThangi ingalusuka abuya ngalo kubo yabo nje mongambona kuyimanje showcase lengubo esayigqokile kubuye nakubo isagcwele igazi yabo wathi efika nje kwathi sekusebusuku samuzwe nabendlodle nophapha ekhanda kamenzi ndabawulela umuntu omemezayo memeza ngathi yakhalela luthi igula likaJama lichithekile awunina bakambudu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngetiduko lemaholo lemhlabeni impedulene labantu lebande ngodwa ngokwela kithi kwaBhekuzulu ngiyabingelela lo bingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho siyasilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu abangangena ezidakamizweni ukuze azi umuntu ukuthi mayeqala izidakamizwa yini ayifaka kuyo futhi impilo yakhe ngabe uyibeke engcupheni kangakanani namhlanje njengoba nazi ukuthi kulezi insuku siqhamuka nezikwati lesi sikwati ke sisethwe yinina nithi nifuna uqinisela nathi nifuna ublondi nathi nifuna usiya nathi nifuna usidumo kodwa simtholanga kusidumo siphethe nazo ezinye zezinja uTycoon ngoba usidumo manje abantu othi umtheka afike ngo9 yena afike ngo1 mawuthi akafike ngo1 afike ngo6 ntambama so nje ikakho ke siniphathele lesi scheme nengicabanga ukuthi scheme lesi sisethwe yinina futhi ischeme lesi esinohlonzo kunjani mfo siyaphila professor cha siyaphila mfowethu ayi usixolele mfowethu wena okade ufikile mfowethu sinawe labantu abafike late ngiyakubona ngathi usuze wehlelwa yilukuluku kwenzakalani hayi lutho baba alehlile ilukuluku hayi lutho okay uma ungazazisa mhlawumbe emphakathini mhlawumbe ngenza khona oqala ubukuhlela ukuthi umfoka bani lo uvelaphi ukukha phezulu nje hayi mina babukeli abanye bangijwayeleke mina nguqinisela wazungu suka ngala inani
ayishuthi yena uprofessor nje insizwa hayi sesibile na kule TV. Yeah. Shuthi sibizile nje ukuthi hayi asoba ne groupanyana sikhulume ngalolu daba lo lungakapheli namanje siqhubeka nalo lo hambo lolu daba. Babukele bafethi sasikhale bafethi yabo ingane engakhali bafethi ifele empelekweni. Namanje sisakhala bafethi. Especially kamehlethu manje seback government lo osiphethe la njoba siphila la eThekwini. Bafethu le ndaba yethu ama drugs ayipheli. Kunokuthi iphele iyanda. Negameke ezenzeka ziningi bafethu. Siyacela bafethu ukuthi at least bafethu abakwazi ukukhuluma nalabantu abaseyintweni sa government bezizwele nathi bekhuluma phela sesithi lesikhathi. And futhi sesithi lesikhathi ngawokuba umasipala wethu uyasazi ukuthi la eThekwini isipalo sithi mhlambe sibanga kanani ngoba usuku nosuku kuneparade fika elisha la eThekwini. Yeah. Kodwa nje ukuthi sibukeke nje nathi noma sinakwe asinakiwe. Kunalokho kufakwa abantu abazosibulala. Kungene ngisho ama security manje amasipala. Kodwa nje indaba ukuthi beke begxile ebantwini ababhema ama drugs benakethini lutho. Laba security lawa ayasigijimisa professor bafo. Yeah. Engakubona nami sengidecide angazi ngifune ngenze njani manje. Ngicabanga ukuthi ngithi ukuqhela kancane la eThekwini. Kodwa manje ufuna ngiqhele ngendlela eright, ngiye endaweni engizoba right kuyona futhi. Ngoba manje la eThekwini hayi sekuyabheda manje. Especially njengoba sesitshena ukuthi abantu bomthetho bamasipala ibona abantu okuyibona abasicontrola ngendlela eright. Kodwa entweni eningi ezenzekayo sithola ukuthi ibona banesandla futhi. Ngampela professor ibona banesandla labantu ngoba isikhathi esiningi egungweni la sibhemela khona bayafika bomthetho. Kodwa ukuthi bebulale mhlawumbe ukuthi bebulale leyo ndawo kunalokho bazofike bebuza umuntu odayisayo ukuthi ubani odayisayo. Kuthiwa hayi unanga odayisayo bona bekhuluma eceleni. Uthi uyabona khona something anikezwa wona lo muntu. Lo ngabe uyena osifayithelayo oba sesayidini lethu. Mengizokhumbulisa kahle nje kunelinye iphoyisa ebelijwayele nje ukuthi mengiboshiwe lona ebelijwayele ukushaya uwola wola. Yeah. Lama wabaphoyisa SAP. Leli phoyisa lo muntu othembeke kakhulu professor. Yeah. Engangoba even ngisho wesivile melingena nje likwazi ngisho lokungena kuma computer la kuma reception. Lifike ngisho eziboshweni la kuhlala khona iboshwe mase simemezwa ngenkantolo. Kodwa belikwazi nje ukuthi lize lifike lapho lelo phoyisa. Kodwa hambe shuthi khona abebevele sebelisola nalo ukuthi lo muntu indaba isikhathi siningi befike la nje uba business gebengu. Uba business gebengu and futhi ababona abantu ukuthi uba business. Kwamba isikhathi shuthi beloke investigate. Yeah. Ekugcineni kwathola ukuthi engathi uyena umuntu odeliver lezinto. Bangafuna ukuthi professor bembambele eWestville. Yeah. Bafuna ukumbambela la kwimbongi yendawo la afike ethathe khona lento. Ekuba kunalama maphoyisa kuthiwa ama-Hawks ngizwe kuthiwa amaphoyisa khona ama-private investigators. Yeah. Laba bangafika kuwena begqoke njengoskuthini ungeke umbone. Sometimes begqoke bebe right begqoka amasuti bebe clean yabo. Kodwa laba abagcina bemlandela shuthi laba vele babesebetsheniwe kakhulu ngaye ukuthi abake bephosihle kulela phoyisa. Oshuthi bathola ukuthi engathi uyena o deliver ama drugs. Bangafuna kodwa ukuthi bembambele eWestville. Bafuna ukumbambela la ayithatha khona lento. Engangubamba bamlandela ukuthi kwaba khona usuku abaliplanayo. Baplana usuku okay shuthi yena ngicabanga ukuthi khona novele owayesemkhulumile ukuthi hayi ujwayele ukuhamba ikhathe kanje ujwayele ukuhamba keinsuku ekanje usuke endaweni ukuthi ubona le ndaweni ukuthi okwesi professor wenza imgilingwane le ngemoto ye-state. Enganguba wathi mesebanjiwe laphana wabanjwa ngayo imoto ye-state. I-drug eselifakile phakathi emotweni. Ngoba yena wele kuyahamba njengemoto kanti yena akazi ukuthi sekukhona abantu vele ama-investigatayo ukuthi vele siyazi uyiphoyisa kodwa sifuna ukulandela la uyakhona. So wayipaka imoto nje papa isicapha wangena ngaphakathi lo muzi loyo. Wangena ngaphakathi mengena ngaphakathi so kwaphuma bafana bawu2 nje sebephethe into like i-cardboard. Yena umuntu olandela ngemuva ugqoke i-uniform. Ngena ngaphakathi
bathatha lezi zinto lezi abazoyithatha la ngaphakathi yeah bebeyithatha lezi zinto beyithatha beyifake emotweni evenini ngemuva wathi vala nje bafu kwaqhamuka nje abantu abawu2 bambuza ndoda you right wathi right kobe kuthiwa lethu kwakhishwa amakhadi bemkhombisa ukuthi ayithina samaphoyisa nathi phezulu kodwa kwakho sesiyathesha manje leli bhokisi lifaka lapha nasicela ukulibuka ukuthi linani okwakuthi professor lathi melivula lelo bhokisi bafo asikho inhlobo esidakamisa singatholakala ngaphakathi cabanga iphoyisa elithembekile professor ayingisho constable iphoyisa elusettlement abona mhlanje lelo phoyisa siphambana nala emgoqweni la xoshwe umsebenzi lamiswa sebenakho ukulibiza mhlambe eCR ngoba sengijwayele ukumbona ethuthi uqhamuka ngase CR mhlambe siyaphuma ntambama kodwa nje lisesesimeni sokuthi professor uyambothi lo muntu baqeda ngakho konke ayinakho uyambona ngisho indlela segqoka ngayo manje ukuthi hayi usenokudlula kwehlupha lamakwerekwere amatende ngokuthini uyawazela kudala kade dayisa ama drugs nawo angasawadayisi futhi amakwerekwere yabona eyocela lezo imali yabo le nto u20 bama airtime yabo nje imali nje lezi ezincane ukuthi na ebe na something kodwa uyambona nje ukuthi manje impilo yakhe bayiqedile qinisela mawucabanga yini eyenza amaphoyisa eqe umholo wawo ngaphezulu enze ubugebengu obujengakho ukufaka idakamizwa emajele ukuba sekhaleni lempi lezidakamizwa because nawo anesandla ekuthenini idakamizwa zibhebhetheka nje ngokucabanga kwakho professor noma ubani bafo abo kufana nokuthi washi imoto yeah nje uwashi imoto imoto mhlawumbe washo ngo50 okay mhlawumbe usabhizinisi le moto uyayawasha vele kuqhamuka ukuphakenye nje la ithe ifana umsacela fast ungisulele nje ngaphandle zokunika u2 clip Professor Showcase ngeke uqhubeke nale moto uzoyiyeka le moto uye kule nemali ethe ukuthi same thing inale uyibuzayo bafo bo okay mhlawumbe amaphoyisa ahola 7000 noma ahola 10000 yeah kodwa mengizoqhamuka umuntu eceleni aside ozoba nenkulumo naye ukuthi bafati nento engifuna ukudeliver yona kanje mina ngizokunika imali engaka ngeke enqabe bafo sebenzela umndeni wakhe naye sebenzela izingane zakhe thina hayi ngoba thina silwa nalabantu abamaphoyisa lawa asezingeni encane thina silwa nomsuka walezinto lezi like amahapho la kufika khona izinto iqhamuka ngale ngaphesheya ukuthi why bevumela ukuthi idakamizwa ziwele size ngala ngoba lezi idakamizwa phela izobulala thina sama victim idakamizwa bona benza ibusiness sibona thina si victim thina sabantu abayisebenzisayo lezi ezotholakala enye imali ukuthi iphinde futhi kulethe okunye iphinde kutholakala imali ukuthi kunikwe lo ozokwazi ukuyingenisa futhi thina siyasetshenziswa nje thina engakuba futhi mina sengibuka kubukhuni iprofessor ukuthi idakamizwa sengaqedeka kalula kanje namanje same thing njenganani abantu bangaphandle professor abantu bangaphandle sekulethi professor ukuthi abantu bala bangaqala phansi bethi bafuna ukuthi bebaxoshe sebezinzile labantu sebezalile banengane and banabantu ababondlayo ngokuba wabona manje yabona into yedakamizwa professor idinga nje ukuthi abantu besilekelele nathi okay ke noma bese bengesebenzi into enkulu besizeke thina sifuna usizo ngoba hayi ngoba sonke sisafuna ukuthi sibheme asifani professor yabo mina professor sengibhema ngoba nginama effects athize mengabhemile engakuba even iminyaka u15 professor sidlulile ngibhema uyakwazi lokho ngihlezi ngivela kusho ngibatshena abantu kodwa still ihlela etheni usiza sikutholi ngeke professor ugijimele fethu ukuthi like unemoto imoto yakho isindala isikhahlakile kodwa manje ufuna ukuthi uyirenew ngeke ukuthi uzoyirenew ibody kuphela engine i-fucked up same thing lento ukuthi hayi izikhona nje indawo zama-methadone amahala okay i-methadone ungayisebenzisa kodwa i-methadone muke wayiyeka ungayiklinanga wena ngaphakathi uzobuyela edakamizweni mina ngitshela ngento eyenzeka kumina professor engiya-experience ukuthi shuthi inkinga yami ukuthi sesheshe ngagijimela phezulu kufanele ngiqale empandeni ngoba phela kahle vele ingaphakathi lami lingcolile umzimba lo is nothing
umzimba ngihamba manje ngiyogeza professor ngithola impahla ezintsha umuntu engibukela ke ngumfana okrend o right kade ngiyazazi nangaphakathi ukuthi ngi-drug addict sathi kusenza ube ngishawo arrest ngabe sengicabanga ukudayisa lona leteke ngithengule lona isimo sokuthi ugijimele enye into ungakayilungisi ngeke ngiye kakhulu professor ngeke ngiphe nje nabafethu ithuba elokugcina mhlawumbe yini angamele yenziwe abazali ukuqikelela ukuthi ingane zabo ayiwele idakamizweni professor ayikho into engadlula ukuthi bekhulume no government professor akukho kungadlula lokho bafu ngoba phela ugovernment uyena umuntu ebona abantu abasiphethe government akuyena umuntu oyedwa yithimba elihlangene elibonisana nami khona into efanele zenzeke okay bayacabanga professor ukuthi kufanele kuthola lama security unyaka nonyaka iminyaka mhlawumbe after 3 years khitshwa ama security la eThekwini after 3 years khitshwa ama security kodwa nje lo ma security ahamba njengeze ngafakho kuyifanele ngoba still iThekwini sele indlela eliyiyona kade ngene uVIP njengoba sengene uEnsure manje kodwa still kunalokho uEnsure wona isikhala ngawo kakhulu abona mina uEnsure uprofessor ngeke futhi ngize ngikufihle lokho ngisho noma sebengangibamba bebongithumba ngoba bengizwa ngikhuluma kanje kwi-TV anginendaba bayahlukumeza professor labantu ngokucabanga ngakho uEnsure wenze njani hayi mina professor bonje okwamanje ayiuEnsure ingoba nje professor kwamanje baningi abantu vele basedikiti indaba yawo okuningi ngeke ngikwazi ukukhuluma manje kodwa nje vele kukhona ongicabanga emqondweni kodwa ngisafuna ukubona nami labantu ngoba khona abantu esibike kubona esesitshela ukuthi bazosiza like ama social worker like yabo lonto ukuthi sicela besiphosela amehlo kulabantu ukuthi abangasilimazi ngalendlela basilimaza yafana babekwe yibona nje professor ubika kubantu okuyibona abawubekile ayikho right kodwa lendlela basitreat ngawo professor yazi mina ngithi uzothini ngithi uzothi Ensure awudile nabantu okuyibona abafaka idakamizwa la professor ukushaya amaphara kuyaziwa professor lokho ukuthi thina idakamizwa thina sama users idakamizwa thina sizakhi futhi ngeke bethi bezoqala ukuthi bazosebenza thina ukuze sikhombele abantu abadayisa idakamizwa kuyafana singakhomba labantu esibajwayele even nabo ba-order kwabanye abantu ingakho ngisho ukuthi professor inkinga ilapha yaphezulu la siphethwe khona kusomaqhuzu omkhulu ugovernment manje yibo nje abalethe uEnsure ingakho professor ngisho bafuthi sicela ukuthi bezizwele beke beyithathela amehlo lento nomama emalokishini etradini sicela abantu ukuthi bezame nje ukuthi behlangane nje bebe into eyodwa ngoba phela izwe liyafa ngempela manje as professor usuku nosuku kufika iParity mina elisha uthi uyambona umuntu right kodwa umnike mhlambe 5 days 7 days uyambona siyaqala usithatha icomplexion ikube yiphara after another week lokho elehlizinga uthi uyambona ugcina uthinta imqomo sekonakeleke lapho no siyabonga mfowethu ake sidedele omunye naye ongafisa ukuphawula Tycoon sanibonani babukele bakhaya igama ngumina ngumsawa wenkosi ngakagava Sibongo ngowasenanda mina bafethu ngithi idakamizwa ngeke zizeyiphele ngoba sezaye zaphela kwabanjwa umkhumbi angisakhumbula ukuthi umuphi unyaka kodwa nje into esinesikhathi abo ngaleso sikhathi leso abafethu babe uthothi siqaleka uno200 ujikeleze San George yonke uphinde uhambe eDalton asize siyojika le kokhongela sifunana naye unemali kodwa manje ngokuthi ayikho iwonga kubuye kube khona labantu ke abazosidayisela basidayisele impuphu umoya usidayisela umcako ngeke ungawuthengi ngoba manje ushawo arrest uthenga yonke into eqhamukayo ngisho ngathiwa impuphu ubona ngoba usuyiboka kwifoil ukuthi hayibo nayo into ibila bo engayenzi lento engijwayele ukuyibona engakho ngithi mina idakamizwa yabo ngisho ngathiwani ngeke zizeyiphela ngoba nakho asikwazanga ukuyiyeka ziphele mhlawumbe lapha kwa 3 months zingekho abanye abafethu base bashona ngoba phela o-arresta bethu abafani abo umuntu ochaseayo nomuntu ojovayo akufani abo umuntu ojovayo once wahlala mhlawumbe u3 days engabhemanga uba nenkinga uba ngconywana lo ochaseayo yabo ochaseayo uyakwazi ukuhlala mhlawumbe isonto lonke engabhemanga
abone mhlawumbe idumbu ezaphuma komaskandi mhlawumbe ngani noma 20 nobafethu abashona ngenxa yaleyo nto silala singabhemile imali ikhona ulokhu uyophanda nje ubuyela same story ayikho iwunga qhamuke laba bazosidayisa lezi zinto ezibhedayo sithenge uthenge ngale mali leyo yokugcina uthi uyaqeda ukubhema uyazamula futhi ushawo arrest nasemajele ke yabo ejele yeah ekungekhona uthi mawuboshiwe utshela ukuthi hayi mhlambe umuntu mayekubopha nje uthi hayi mhlambe awuzoyeka ukubhema mase ejele iwungi yangena ejele ifakwa yiwona amaphoyisa yabo nje angazi ukuthi ngathini ngoba yonke indawo iwungi khona ngisho emakhaya ke manje imbali mina eEastern Cape mina ngwase Eastern Cape kahle yeah eEastern Cape sangagoduka mina umunyaka ngino 300 yeah ngasuka ekhaya emakhaya eMbhobheni ilali leyo ngasuka ngaye edolobheni mangifike edolobheni ngajikeleza iwunga yiko kodwa ngithe ngigoduka la sithe hayibo sekukhona indawo engathi Maskandi Eastern Cape emakhaya Eastern Cape ingakho ngithi mina professor aboyiwunga angiboni ukuthi uyophela futhi into enze ukuthi futhi ngeke isiphele iwunga yazini ilabantu abangaphandle yabo nje wabesakhona nje ngeke iziphele iwunga namaphoyisa ke futhi wena ungabona ngazuthi kudayisa mhlambe abantu bangaphandle kuphela iwunga yazi amaphosa amaningi lana esekwini wayethu ethi hayi amakwerekwera adayisa iwunga yazi amanye amaphosi awamaphoyisa ezinye indawo edayisa ama-drugs kube kuyishangana kubekwe mhlawumbe lo sinawana loyo ukuthi hayi kulento zwengayo front wengaye bese yena aqhamise ezocollect umphathi station wamaphoyisa manje ngakho ngithi mina ayiwunga angiboni ukuthi iyophela mfethu yabo sesizamile nathi ukuthi sithi sizama ukuyiyeka yabo lento lena mfethu ngisho ngathi uye emakhaya ungathi uyakephi yabo once wathola imali engaphezulu kwa-100 rand uvela ubhoreke uyibone nje mfethu ngisho ngathi unentombi intombi ayiboni lutho kwiwunga kuthiwa intombi engaliwe hayibo yabo intombi ayiboni lutho kwiwunga bro wami hayi iqiniseka kushiki ungahlala nayo 2 days uhleli nentombi futhi 2 days umkhulu abo 5 hours uhleli nento enhle intombi le enemali isiqubu sangempela sikutshele baby ngizokwenzela yonke into mhlawumbe usekuthengelile neathayi sekuthengele ngisho ifoni kwenzela yonke into umuntu ingane yabantu vele uphume bona ukuthi kameshent ubheme ubuye uzekene yini ebalekile ile wonga le hayi ngoba nathi sizenza angazi professor ukuthi noma uNkulunkulu ngoba ngiyathandaza futhi ukuthandaza kodwa kuyafana nje mina sengizame ka3 ukuye ukubhema wonga ngayeka uyakhumbula ngiyakhumbula ngayeka ngaba clean ngabuyela ekhaya ngabuyela ngoDisemba uthi ngoDisemba abantu bayaphuza phela utshwala yabo yeah futhi nami hayi ngiphuze nami utshwala ngiphuze hayi yabo utshwala buvele bubhore ngale ndlela ungazi ukuthi angazi abo masuphuzele ngathi ngaphinda udown ngayo iwunga le cabanga lapho usuhlala mhlawumbe 6 months awuyazi lento yabo once washayeka hayi futhi ikhephe lodwa 2 hits ukubuyela kwakho 2 hits subuyelile kwewonga phatha emgodini ubuyela back to square one futhi lento lena ngizosho ngithi iyathandazelwa yabo labantu abayenzayo yeah ngazi ukuthi inosatanism noma angazi noma baqale bayithandazele noma kanjani yabo ngendlela mfethu hayibo sengizamile mina professor nabafethu nawuqinisela lo besihlala besiattenda naye erehab leka ngakacaba siphuze methadone
siphinde siyeke wele methadone lena ubone ukuthi hayi lento lena iyangibambezela ubuye uyobhema uyazi usuyiphuzile methadone uhambe uyobhema naye methadone ikhona egazini angazi mfethu ukuthi injani lento madoda ehlona intombi uma ungajula nje uyichaze injani ifeeling yayo uzwani ngizokutshela iqiniso bro wami njengomuntu emnandi emnandi musa ibhema angifundi lo ngiqamba amanga ngilokho ngithini imnandi ungamoya ibhema kodwa izenzo zayo yabo leyo nto imphumela emibi nabantu abakubuka abasho lona yini lona lokho ebhemani nehunga yabo mina awontanga bami mina ayi ngishawa amahloni professor mina ngimdala ngo1987 mina ngimdala ngiyaku40 manje kodwa still lokho ngibhemani mahunga ingane zasekhaya sinemizi seyishadile mina anginamfazi anginangane anginawo ngisho umbhede ngenxa lododa hayi ukuthi izinto bengenazo lezo izinto bezikhona inkinga make ngaqaleka ukhipha ngisho uthayela wendlu uthayela wendlu olala kuyona ukhiphu mina yabo mina khona umfana kwamakhelwane ngasekhaya eNanda yabo imixhaso le befakwe eNanda shothi kubo kwakho umxhaso uhlala yedwa awuzwenzani umxhaso usuphelile usuqediwe shothi khona umama kwamakhelwane nakenzelwa ngomxhaso ufuna isithi etoilet yabo leyo nto yazi wayibhungcula umjidi isithi etoilet oyidayisela umakhelwane uzotoilet aphi uyaqosha mama nje la ngabona khona bro lento le udoti isilingo into ongayazi yabo bese professor onoba ngisho mfethu angazi bro ukuthi singenza kanjani ngoba i-rehab rehab uyakhumbula mina ngaya ngisho kaMthombo ngahlala kaMthombo ngabuya ngi-right hayi nami ngabuya ukuthi ngiyayiphuzela utshwala angani noma mhlawumbe efawula ubuye angazi ungayaphi ngoba singaye eWestville ikhona emakhaya isikhona abo angisazi bethu ukuthi fasenze njani bethu mina ingakho bithi yabo lento esho uqinisele ukuthi mhlawumbe uhulumeni mhlawumbe mayengase angenelele mhlawumbe noma azame noma iflat anyana ke yabo lonto alilungise athathe yonke into ekuthiwa iphara uyifaka lapho mhlawumbe yizo lonto mhlawumbe angazi bethu noma mhlawumbe ngangconywana yini sike sihlale nje unyaka nje singayitholi lento kukhona ama skills esiwenzayo kodwa lapho kube khona izinto esizenzayo yabo lonto le mhlawumbe oplumbing owathiwa yabo lonto ngisho ngibona mina mhlawumbe yona solution mhlawumbe leyo ngoba mfethu ihunga bro wami ngisakutshela namanje ngeke iziphele futhi okwesike manje sengingene neChristayeli ke manje yabona le kuthiwa iChristayeli iqumba phansi unyaka owodwa mkhulu unyaka ingcono unga ubhema ngisho 10 years ungabi nankinga iChristayeli 6 months suhamba ucosha amaphepha khona umoya ovela amba isitamkoko kusukela ngo8 ekseni kuze kuyoshaya u6 ntambama uyadlula yambuza mfethu yini oyifuna lana wenzani lalela phela uthi ubheka imali le imali ephephukayo makunomoya wako wayibona wena imali ingena lapha cha ngaze ngiyibone kodwa ngiyayibheka bro wami songaze mfethu umusha isikhathi sakhe singaka mfethu ubhekana nalena ubheme nje ibheke eyodwa eCrystal bathi right ngalokho ke ayimoshi ingqondo yayimosha manje imosha la hayi bafethu nami bengicabanga uyidedela indawo ngidedela abafethu kodwa before sikudedele mfowethu uke wathi ngesikhathi ingekho unga kwakunzima umuntu wayehambe oyibheka nalapha ingekho khona ngokubuka kwakho kwangelona nithuba lokuthi
niphunyule kule nkinga khona? Ilento engiyishoyo nje professor ukuthi sasesiphunyulile kuyafana thina mhlawumbe 3 months singabhemi. Abanye basebethi bayiyekile. Basebeyekile ngempela abanye. Yanele yabuya. Babuyela. Kwathiwe lethu. Hawu. Yanele nje yabuya. Mangikhumbula kahle ngithi kwakubanjwa amaqhuzu le khona ngekuthiwa amaqhuzu. Kwakubanjwe wona. Yathi sibuya kwabuya sekuyi-draw. Le kuthiwa yi-draw. Sabuya sabhema i-draw nakeke. Yabo nje mfethu angazi mfethu ukuthi ngempela mfethu inkinga ikephi bro wami. Bona bakhona bayekayo. Yabo angani noma lento ihambisana nedlozi lakho. Noma kanjani mfethu kodwa ngeke mfethu wonke amadlozi ethu mfethu asiflathele sonke. Bonke laba bantu abagcwele lapha baflathelwa amadlozi. Yabo ukuthi lento kusho ukuthi khona mfethu lento angazi mfethu ngoba amasonto ayangenelela. Yabo nje mfethu lento kodwa kahulumeni mfethu ngisamile kuyona ukuthi azame noma iflats maningawo ama-flats lana engazama uqiniseza ukuphepha la okungena khona nalokho-ke nalokho kodwa manje akukho ukuqinisa laphana ngoba manje kusebenza imali abantu bala eSouth Africa bayayithanda ama-Nigeria anemali anemali abantu hayi ukuthi banemali bayayidedela imali kuze babe right. Hayi ngoba benemali eningi badedela lokho abanakho bayazi ukuthi vele yabo nje basinika lo imali kuzobuya imali eningi ngalamasaka lawo esiwafakile. Nazo-ke iphukuphuku zamaphoyisa la eSouth Africa ke zifake lento. Hayi Tycoon ugeqa amagoli amfowethu asidedele omunye amaseli. Madoda sanibonani umphakathi wakithi igama ngusiyabonga Mpele bangibiza ngale ngidume ngalo from ma TV nama TikTok undoda kaShemula akekho ongangazi uShemula uShemza akekho ongangazi ngisho amaneso odokotela obani ngisho bonke nje all the South Africa of the nation bayangazi indoda edume kakhulu ngisho ingane encane engaka bantu bakithi ngeke ngithi angivele ngithi iqaphu ngibonge kubantu bakithi abamnyama ukuthi inkosi yami ngiyabonga ukuthi nalabo bengithandazela ukuthi inkosi yami ngiphume esibhedlela ngisinde ngibe right ngoba ngeke ngahlangabezana nenkinga from elezinto esizibhemayo ngafunda futhi nami ngakhuliswa ngomqondo ukuthi no as not right ngoba lento esizibhema kahle ilungile ngoba ngakwazi ukuthi ngijike ekufeni kahle mina futhi ngabe kahle ngispoke kahle eqinisweni futhi ngabe nje angikho nje kwala ngenxa yokuthini uNkulunkulu ukhona nabantu ngala emphakathi nemizi yabantu bonke bahlangana emphakathi bathandaze bacela uNkulunkulu ukuthi cela nisindisele ngane ngoba bedabuka bebona indlela engiyona ngayo and futhi bebengibona ku TV lapha ku TikTok abantu abaningi kuthiwa uyena ukuthi akuyena uShemula asimaze nje indlela uvela amathambo ngizizace ngiphelile ingakho ngithi bantu bakithi umphakathi ukuthi ngiyabonga Nkosi yami ukungithandazela ukuthi ngisinde sesimayelana from networks uma ungachaza kwakade kwenze nyanthi yakhe iqumbana izicishe kubulale mhlawumbe yini yayikade eyakhe imile kanjani iqumbana because bakhona bake bewe namaqombana ya mina yami mfowethu ngaba nebhadi lokuthini umfowethu owayengijova shuthi washa umthambo ronke mesha umthambo ronke ingajampi semdingi ngosuku olulodwa ngingayibona ngibona ngiright ngifani ngenankinga sike bevolongi izwe ibona ngakusasa lento mengiyibona ngakusasa xotho liqhuqhuvele ngake likhukhumele ngakazishaphi la engiyibuke sibona ngiyibuke hayiba kulona iqhuquva lento ipapa muzi ngathi like ithumba straight out ithumba yalazi hayibo engithuke ngishoke ukuthi bo ngibuza abafethu ayindoda eyiphuthuma esibhedlela manje amigo uyazi ke muyiParis nawani ubhemi ukujephula isikhathi esiningi ukuyikududuza ngento ebhedayo uthi hayi vele ayizophola lento izodlula ngini ngisuke ngidawela ama drugs ngisuke ngiwabhema ngoba naye angiguduza ukuthi hayi kulela lento izophola ngoba nenhlungu suke zipholile kamnandi kodwa ngifuna ukutshela ukuthi mfowethu zathi after 3 days 4 days awuma mina umuntu oqala engathi ngifika la ngitshela uprofessor ngimchazele ngikhombisa indlela engangiyona ngayo Jesu same time wanginika imali ukugibela ukuthi ngihambe ngesibhedlela ngahamba ngesibhedlela ngafika ngalithola usizo basho futhi nabo odokotela bathaza imfono ngahlahle nenhlanhla abantu bakini basakuthanda namadlozi akini ube kahle yabo wena futhi ngabe nje awukho kwala emhlabeni futhi ubushonile ngoba i-risk wena ushaya umthambo lo oya ngakwenhliziyo bangixebula isikhumba abantu bakithi osiqala kusuka nje la
basixebula konke bazovela uqhoqhoqho lobu olokhuza umugwinya inyama noma ugwinya something ngangibuka live kanje ngangiqala ngakubona inyama emhlophe lela ngaphakathi ngibuka live kanje ngangabelieve nabo besho ukuthi phone idlozi lakhe nisakuthanda nomfana futhi wena uphume la ushiye phansi lento ngoba usho ukuthi ayikuthanda ekwasho wona ukuthi ngiyavuma phela namphambi kwawama nesinodokotela ngebagoqa ngoba phela ngizongenzela ukuthi nabo babo ngithi hayi khulekani bomaye manje ushiya phansi uDodo ulwabishi lento le umina umuntu oqale ngathi ngiphuma ngacabangani iMaskandi ngangena etendeni ngibhebhetheka ngifika ngathi ngifika mafia ngicishe ngashona mafia ngicela ungiphe iqhuzu nethiki ngiqaleke kabi ngibona ngiyanuka phu yazi umafia wavela ngaloko echazela into eyiningi ngoba uyazi nabo labantu bokufika bathanda imali kakhulu wathi mngani wami khuleka ngiphethe ugoloko namhlanje ngiphethe uqoldile staff sangampela ngisilandele iOrkant eNew York emfana awuzwila yazi mfowethu ngashaya kanye kodwa zikhandela zula kabili kathathu uyazi ukuthi mfowethu ngicela ukutshela ukuthi ngala la flat azingaphaphamanga ngakusasa uyazi ke lento isilima ngento eyodwa once waqala washaya uthuphuli namhlanje obvious ngakusasa awuceli awubuzi la idayisa khona uyisholo wena uyela ngo kamashfend uthi ufika nje ukhipha imali samthamba ukuthenga uyazi ukuthi mfowethu waphela mhlambe isonto xa lesonto wayesengaphola isilemqaleni lesequmbana yazi umfowethu oyedwa Brown engiphila naye kanje engihlezi ngenza naye izinto engibuye ngigange naye yenza amacalini wangitshela ukuthi usiyalalela kufanele ingapholi into yazi ngobani usaqhubeka ukubhema lento le vele ekwenze kanje kahle sithi kufuze ngabe awusayibhemi ngoba niyona le ekwenza ukuthi uzube nje wona cishe wajika ekufeni kusale kancane ukuthi ushone nasiya impilo yakho mesidla isencupheni buze uyasho ukuthi wabuya ngehead theater bakuhlinza bakhipha lonke isikhumba lesisixebula nje sesibuyeleke manje ubona ngifaka ipanish namanje ngisesibhedlela nje ngihanjiswe into encane eklo kodwa lokho sekupholile seku right and futhi ngisazophila emhlabeni ngoba uNkulunkulu uyangithanda nabantu bakithi nabantu kumphakathi siwonke nje all the nation bangithanda ngoba bangazi kunomfana okhuluma kakhulu oyixoxelayo nje ngaze kusemnyango nje obakutshela ukuthi bheka kahle yabona abantu bakithi khonto engizomtshela yona engingayibuzanga enzima ngalendlela uyazi ukuthi la eThekwini abafethu abaningi bonke labo badayisa ihunga iningi labo abafethu bokufika and ba Mozambique abaningi boTanzania kodwa bonke bebiza ngokuthi bakuphi abaseTanzania ngobani bayazi eTanzania le idabuka khona ile isuka khona laba bafethu isikhathi esiningi iningi labo bacebile ngitshela ukuthi kuyimanje abanye bakhokha ama flats 6000 8000 uxele umuntu ukuhlala uflat elibiza kanje lo muntu le usikhotheni njenganami no akayena usikhotheni udla ngathi lo muntu thina yabo nje mina ngibale from my side uyazi ukuthi mina emphakathi wakithi anginqeni ukuthi ngosuku ngidla 180 noma 200 njalo ngosuku awucabanga isonto kusosuke imalini le lo muntu uhlele eflatini ayikho into angenayo ngisho imoto unayo kodwa uthi uyayibuza uyiphendula why lo muntu nengayibhemi lento noma ingane yakhe lesitayizala engayibhemi ibheni uthini no yazini ingoba thina vele sabantu abamnyama siyayithanda izinto and futhi thina abantu abamnyama siyathanda ukhahaya ngento ebhida buka nje uyazi ukuthi khona umuntu uBrown futhi kuthiwa uSmall okade izayizayi naye usuka le Tanzania uBrown wena ade big mafia kade yaziwa lapha eMaskanda la sibhema khona phansi webridge umfowethu wanginje into eyodwa wathi siyami ngani wami ngathi yami ngani umuthini wathi yazi siyami na Brown ekhaya seTanzania yabo ubhuti wami engumlamayo uyazi ukuthi mfowethu mase kuthiwa ekhaya ngiyagibela manje ngibuyele edladlini bangibone nginjenjwa ngiyiphara sengibheme unga manje bangishaba ngibulale banginkinye bengishabe ngibulale ngabuza kini bakubulelekini wathi mfowethu lapha yakuthi kini mekudayisa ihunga akuvumelekile ukuthi uyibheme eTanzania imfihlo lonto ngoba mina ngingayazi kodwa wangitshela uBrown wami engiphila naye kanje wathi siya Brown wami mina mfowethu iwunga mengisuka la mithiwa ngishaya ngedraft ngibanjwa amaphoyisa la yangibopha ngisewizivile bangiselindele ngisuka ngibuyisela eTanzania mfowethu ilona suku lelo ngoleka ngayiwunga ngoba mase ngifike ngala ngesekhaya fanele ngishintshe ngale ekhaya akufuna kala umuntu obhema ihunga ibidayisa kubo ngoba bavele bathini laba abantu bokufika bathi kahle kahle usukubulala umnotho wale ekhaya ngoba ngale baphila ngayo injengalakhe insanga ngale akufani nala la iyabiza ngale uyazi ngokutshela ungawubelieve Professor Mosekelo ukuthi iqhuzu la silithenga ngo30 rand lesilibhema nje silithenga ngo30 rand ngale balithenga ngo7 rand njengesilophu sensango lesi sithenga ngo7 rand la eThekwini wathi mfowethu siya Brown wami ngiyafisa nje uNkulunkulu ukuthi ngiyathandaza ukuthi
ngingake ngilinge ngibuyele edladleni nginje ngoma uqala nje ngingena eminyango noma ngingena egate bengibona indlela engicole ngayo awuseyiphara lokubhema ihunga ngisho noma ngaphika thina thina bawubona indlela engiyo iphara phela vele kahle awuzulubuze uyayibonela nje nawe uthi awusinawa nake nje lo uyambona nje ukuthi ayikhothi ipani ke usinawa nake straight ke nje uyazi ukuthi usinawana mhlambe ngiyahwanja nje ukhothi ipani usinawana vele ukhothi ipani yazi ngoba uhleze encela ipani nje lebheke phansi ethingile ebheke phansi uyibuza why yindaba mfowethu wena ngoba umfana uright ugrand mina yabo yazi ngiyawukhola ukuthi professor ihunga uArosto mina ngiyakwazi ukuyeka ngegazi ngaluthi ngize kufuna uma methadone nami mengizothola indlela yokuhlala kahle njengokuthi like ngithola iparish ekseni ngithola i5 emini mhlambe ntambama ukudla kwesipuni ngendlela mina njengoba kutshela iprofessor lento singayiprove if mawukuthi amandla banawo amadoda amakhulu ayangithatha ngise endaweni engizohlala kuyona ngiphile egrand ngibe right mfowethu professor ngitshela ivaru uNkulunkulu uma ushembe ngeke mfowethu ngiqamba manga ihunga bese ngiyayiyeka mina ngegazi ngale kwemethadone lento kahle inhliziyo yakho eyenza ukuthi wena mfowethu uloku ikhumbula ukuyicabanga ngoba mina ungangisa manje ungayikhipha u6000 manje cash uthi ayingise rehab mfana wami sometime ngihamba uyazi ukuthi ngizolela usuku olulodwa la namhlanje ngakusasa ngijombe ngeke uthi uyangibona shwi emaskandi sekimosheke imali yakhe ngicanga 6000 imali enkulu kangaka wena ukhokhele ba u3 month wonke ukuthi inyanga nenyanga 1000 mhlambe ngiyalinganisa like 1000 inyanga buka lo 6000 imali esengiyimoshile mina Chomba ngo rehab ngibaleka ngiya ku maskandi ekubeni ukudela imali yakhe enkulu kangaka ukuthi ungikhokhele ke rehab khona ngikwazi ukusizakala shiya phansi ihunga qhubeka kube umfana orathi ngifuna umsebenzi ngisebenze kona kakhulukazi ke mina uwes ngeke ngisasithola isipani umsebenzi ngenxa ukuthi ngikhubazekile ngifaka insimbi la esandleni ngenxa ukuthi ngadubuleka ngenxa Facebook fika laba ababambe unkunzi umuntu wase hostel lo muntu wase hostel bambambe unkunzi ujiwe umvalo babaleka bangena endlini yami kanti mina ngizogaxela ngithi ebusuku ngene nje nami ngiyalala grand ngazuthi vele angastofa akekho into ebheda engiyenzile so ngicela ngenkabi yami nje insizwe nesihluthe sontakashembe emfishana neyombashazi isuke ngivulela ngomlilo asho ngo3 enyameni angazi lutho lapho acishe ngafela ekuphi emanyaleni ngenxa yokuthini na abafowethu labo siphila nabo njenganami nje kanje lento esibhemayo is not right kahle futhi abe noma ngithi ngibhema ngihlala ekhaya kodwa kuzubuna phela ukuthi lento usathani okulwakhe ohamba namabibane uyinto ekwazi ukuthi kubalekise ikini ungaqoshwanga yabo mina endleleni ngiyawukhola mase kutshela professor mina ekhaya angixoshwanga nhlobo ekhaya angazi ngaqoshwa nje yona hamba lana uyasukufunda na sisola umuntu nje amafoni ini yona mina edladleni ifoni bayibeka iP20 kanje phambi kwami bahambe baphinde bebuye isakhona ihleli njengoba injalo phela yazi ngidlengana awuganga vele into yakho ngigoqe ngiqambela manga nabangizwa mhlawumbe futhi efoni noma uganga vele ngaganga edladleni kodwa into ezincane nje like anginqende ngivula ngisukuthi yazini ngoba khona ama break awu4 angiqukule yodwa and yabona ngiqukule break edladleni efridge kufanele ukwazi ushoke sinebhala khona yazi ngoba ngifuna amabhaya ngihambe ngingena emzini abantu nginoka konke anoyifuna break le ekhaya no nginamabhaya ushowcase sengama customer njengazathi mama bo5 abawomakhelwane umamzama noma umndlovu noma balandelana kanje labo mama bama customer bazilathi uthi amfana wethu inyama thina sesilesidla njalo ekhaya kanti nisidla kanye ngenyanga hlezi fuqa ikabishi wanwile ekhaya sinomfana wethu osheshayo fast angazi ungena eShoprite noma ungena esipalo umfana ukhona la uyangena khona kephinize nje umfana kanti lutha ngikho Shoprite la edladleni ekhaya ilanga lo edladleni cabanga ngoba buka kuzibona impela ukuthi angithi uyazi ukuthi made kunomemulo mhlambe lokushado wezulu kini kuwe khona la kumbathiswa kubantu abadala kuwe khona ingubo lezi ezintsha lezi ukuthi ihlala phezulu wardrobe lezi ezintsha yabo lezi ukuthi ko plastic bakhona mpozo ngeke ukuthi edladleni mhlambe zazi la ko 18 19 mpozo mhlambe manje esele mhlambe sekusele 4 noma 5 manje ziphela nga 1 by 1 bebuze ubalo liqedele lezi ingubo ngoba lezi ingubo ziyaphela ngempela isonto nesonto ngilahle ingubo sithi siyabona isaphelele yazi bagcina sebethini edladleni ethiwa no yazini lo into esizoyenza kuyena iyodwa vo asumvala ukuthi asade ngale ekamerweni yena la ephela khona usuka endlini yakhe emjondolo wakhe lo ongeneka uphi dining room yobu TV meso dining room kitchen phela akayi lapha ekamerweni ethu ngoba lapha into ezibalekile ngempela kunobhava abakhulu laba nama prize akhona into ubona le manje ngabhema manje ngani manje inkinga zini elokushini yabiza leshandisi yabo elokushini 50 rand 60 rand kanti lethi kuniship kwezinye isikhathi abafisa abaningi yabo nje ungabona usinona yobona ngihleli nabo nje kanje osinona wena
uyazi ukuthi mhlambe la kuthini nje sikanje mhlambe uyedwa umfethu wasuswa isitofu elokishini ngakubo like egangile waqheza amakhelwane ntshontsha ifoni noma wantshontsha iplasma noma wenza something wrong noma iselfone yama wakhe no bambalo la ngothi mhlambe uyedwa vo sonke thina siningi lethu sibalekele nje madledleni ngenxa ukuthi siyabona ngeke yabizi ungela elokishini yabiza asithi randok la esekwini 20 rand 30 rand imali encane kanje and then futhi la esekwini right and out kuyaphanteka mfowethu akufani naselokishini elokishini ugcina usucabanga usathana ngalendlela ukuthi yazi unganqinisa uhleli udlala iradio yakho mhlawumbe uyiklinela igceke ekhaya kamnandi vele kufika ubra wakho iyonakala lapho phela lento inamathida all over athi masiya ukrenja yami ithi ayimoja nje yami athi imfitsi yazibra mengiqalekile yabo yazi ngimele ngango 13 rand la engilele nayizo 13 rand lento 60 rand engicabanga ukuthi nje isasaphi imali ngoba uma mncane angishiyanga nemali ekseni emsebenzini kumgejile ekseni ngivukelise okay kenze ngiplan ya yazi makhelwane ngumzwile ekhaya umakhelwane ethi ushoti ngamazambane umpowethu ngiqukula 4 wamazambane erekini phakathi angithi phela vele suke emtsholani usuke emaningi etakeni irekini uyazi ke erekini kwekwenzeke le reki yamazambane ukuthi akhona phansi akhona phezulu kanjalo mhlambe indawo zo3 khona amazambane bese kuzoba ucarrots nanithi esemacini noma veg umancula 4 ubeceleni bowazi ukuthi lo 4 lo ohamba wodwa usuhamba necombo yakhona ngoba phela labo mama laba basuke bengitshintshisa ukudla ezadleni ubowazi showcase njengoba ngingitshontsha nje kufanele ngibaphathele icombo ngoba ngizontshontsha amazambane angibuza ukuthi mfana ngizowapheka ngala amazambane ngoba amafutha anginawo ucurry powder anginawo uqanorox futhi anginawo shuthi ungaqaphisa ngifuqa amazambane nekabishi hot hayi mbona ngeke hayi ngiright mbona kanti mina ngishaya icombo straight into engazathi into ephelele set ngithuka amanorox mina ngiqeda ukuhlaba 2 amanorox ngithi lokhuza ngaphezulu la uyenyenyiswe embili ngithi mazambane amabili ngithi tamatisi bese mvalo ngithi dry pack wona vala ku dry pack mfowethu ngicela ukutshela ukuthi kwa phela uyazi ukuthi nawe mfowethu nje wasibhema la drugs neminyaka mhlawumbe manje 17 years ngibhema le drugs mfowethu ngicela ukutshela ukuthi kwa ngasuke lokushini ngeza la eThekwini ngenxa ukuthini nigibagaba ezazenzeka phela mina sengigangela lokushini ngisengitswempe ngalendlela ukuthi umphakathi ngisuhlaza usungasafuni lutho ngami ngokuba wazoxanga ngishisa umuzwa sekhaya wabuza ukuthi ngikhetha umfana okay uzomela ubuye uzoba ne-hour lakho wena namhlanje asikaphuma esihlokweni sikhuluma umphakathi ungenza njani ukuze uqede idakamizwa kulisana naso yes mphakathi wakithi nkosi yami ngesihle nangomoya ongcwele kaNkuluNkulu ngane zakwethu kahle into ekuthiwa i-drugs ngihambiselana nalo nomfowethu ongenile from eqaleni washo wathi mfowethu i-drugs akusekho lula ukuthi livaleke la eSouth Africa all the nation ukuthi liphele ngenyanya into ekuthiwa iwunga no can't not easy akukho lula yazi ngobani okokuqala i-drugs mfowethu umzansi all the nation ubugebengu usebande ngalendlela ukuthi ngisho amadoda angendlela anga esithembele kuona abaphathi thizeni abakhulu laba ukuyibona mfowethu niyokutshela i-drugs selingqonqiswa khona la eParliament phakathi lapho amadoda amakhulu uthi awufica hayibo uyabona sekusele kancane ukuthi ufica indoda enkulu le uMangozumbela ushaya ichase khona la eParliament ngenxa ukuthini na igebengu sebande kakhulu futhi bayithanda lento yazi ngobani iyabakhokhela too much phela yazi kahle ukuthi ngitshela nabantu bakithi ukuze i-drugs lisakazeka nje eThekwini lonke all the nation into enze ukuthi igcwale nje yonke indawo ingoba kahle abafethu laba abelanda le Tanzania baxhumene nalamadoda amakhulu lawa okuyiwona wona sithi sithina sithembele kuona ngoba ngahamba mina ngithatha iphoyisa ngihlanga nephoyisa yazi babe lo muntu udayisa i-drugs kanje nje asumcandise kanje nje uzobona ngedrink yami ngoshukes naye uzobheka ngendlela uzobheka ngayo emefika lapho uthama avumelana nami uthi mfana mntu kupha no 20 rand imali drink mefika lapho uthama abethi ngembolo wamfana lo iphara lo unukayo lo onengozi ekhanda lo negap la lo mfana lo akufuni chafu ubizwa ngochafu chafu akufuni umfana lo yakuzonda lo mfana lo yabo mfana uthola ithuba ufuna unqome le njalo yakufuni yini wenze
lo mfana kahle kahle mina ngingakwazi ngisho ukwazi kodwa ngikwazile namhlanje mina ngami ngenxa yokuthi ungisukele ngambuzanga wathi wena udayisa ama drugs and futhi ngiyathola ngempela ngiyabamba ngendlela oyiyona ngayo ukuthi ayibolo is a big mafia lo muntu uyadayisa ngempela ama drugs and nesikhwama osiphethe mase kuthiwa ngiyagqila so ngiyasesha manje shoke ngeke ngayivusa inkunzi imali angayendonga yehunga lesibhem yazi iphoyisa same time lithi mfana wami ungachazi same time 200 noma drink yazi ukuthi mina ngusinawana ngihlala emgaqweni kanje angisaphephile ngoba ngisangathi ngiyilalele emgaqweni ngigcwala ngendoda nje isidonti angithi ubone leli lokhuza lesivalo lesisitamgogo lesuround lesi uthi siusimende yeah ngisangagcwala ngendoda ivile isiqhavu ningangivusi ngangithinta ingenzi lutho ifika isibambe nje kanje ilokhuza iblocks lempela isibambe ifithi ngiqhafe ekhanda kanye ngashaya kanye one shot hayi kaningi khafa njengalento yenzeka lapha lokhuza ningasesihleni kembreak kusinawane ezeshona yeah phenduka isibaca same time ikhanda uphenduka imizi same time ikhanda yabo mali lapho sengifela lapho sengifela emanyaleni ngisho edladleni yabazi ukuthi usiyawushonile kanje ngenxa yokuthini na lempilo engiphilayo is not right yeah siya ungakuphululimi yikuthi indaba yakho ixoxa ihlekisa ngisho kuyinto ebuhlungu futhi edabukisayo egameni lokuthi njengamanje into osivezela yona even umphakathi sekunzima ukuthi uyobika emaphoyiseni ngomuntu odayisa izidakamizwa ngoba amaphoyisa uzothi awabikela kanti bayagwazelana kube yena iphoyisa elihamba lotshela umuntu odayisa izidakamizwa ukuthi lo uyena okuzonda yena okuphazamisayo ebhizinisini samdenja lo yakubulalisa ugcina ufa uyilunga lomphakathi kade uthi uthiphisa amaphoyisa ngoba phela ukuboshwa kwakhe lo banjana le drugs eboshwa ubugebengu kuyancipha kanjalo and futhi yabo ngeke ngizompethebeka amagama indaba lama security lawa afikile la uthi ubani bathi igama la lama security lawa nje afikile la eThekwini emgaqweni nje lawo enshow yes hayi mfowethu hayi uthi ngiyakublame abafo ukuthi inshow kanjani cha ukublame mfowethu no bafo lethu uyikhuluma mfowethu yebo kona abanye babo sinawana babahlukumeza kodwa hayi bonke kahle eqinisweni mina ngiyajabulela into enziwe inshow ukuthi ube khona la and ngijabula 100% emphakathi ngijabule ngiyafa ngokuba khona la ma security yazi ngeke ngaphoxekani umphakathi wakithi ngeke ngaphoxeka kuphela la ma security la kuthiwa yini ama black jack yabo ama black jack ngeke ngaphatheka kabuhlungu nginyamalela kwawo ngoba avele yaphela inkampani yawo ngasabonakala nakuse kuvuka la ma security la ishow inshow right impela ngobani buku uzibona phela emphakathi ukuthi lento ngiqiniswa ngempela ivari njengomuntu efe awukuhambe ngo12 ebusuku uhambe kwe-street eThekwini ubone khona isikhotheni uzomfica nelele emgaqweni khohlwa uphinda umnuku sinawana khohlwa yazi ngubani balihlina lonke itheki ebusuku abafuna umuntu osinawana uthulele bebedonsa amanzi u5 liters uma utho bu ngebhakede egcwele amanzi ugcwala ubuso uthi sakuvuka la hey usikhotheni hamba la sikufunda yini bagwemana ubugebengu and futhi bayasebenza ntsempo ngoba hayi induku badla beqeqebula indoda bayishaye amasimbo wabambe ngesandla uthufi wabamba ngesandla sho bobuza la kumina mina ngibuya kuona vele angizophatha imvubu uyakutshela izinga lezizalela zosimende izinga lezi bangidedebula bangiqeda ngethwaye ngisimphakathi wakithi angiblame mina ukuthi unishono bani ukuthi kanjani cha no right impela befika ngoba nobugebengu yabo manje sebethe ukuncipha kancane eThekwini ubugebengu nxa kutheni fike inisho phela into esikhalelayo thina yedwa phela so sinawana abantu bakithi one thing only esikhalela ugovernment nemphakathi ukuthi bandayini zami ukuhlangana abantu bakithi nibonisana ukuthi kwenziwa kanjani indaba yalo mfowethu uprofessor lokhu yena osiza osinawana amaphara njenganathi esihlala emgaqweni asithathe uzivalela ku rehab asikhokhele imali yakhe cabanga ngoba ukadela imali yakhe kweyoqala yogcina sephaketheni akhiphe 3000 noma 6000 ekhokhela mina ukuthi ngihambe ngerehab ngife rehab ngempela ngisurvive if ukuthi ngempela nami sengiyimisele ngempela empilweni ukuthi hayi eshiya ngempela lento yazi inabantu kwemanje abasebenzayo sebesipanayo manje abasebenza ngenxa yalo mfowethu uprofessor ngenxa yokuthini na wabayise rehab abafuthi balalela ngendlela mfowethu bashiya phansi indaba yamadrugs wayitshela mfowethu inhliziyweni ukuthi mina ngizalwa ngibheme unga mina futhi ngeke ngife ukuthi ungasengishiyile phela waqhela bafethu abayibhemayo ngoba ngeke umthole umfowethu ongasayibheme unga lapha eBridge eMaskanda la kuhlala khona thina lapha yakulamadoda lawa amakhulu lawo esibhemana khohlwa ngeke umthole ngobani usuke into yakhe straight yabo nje nami if mase ngiyitshele ngempela ihunga ngiyashiya phansi yadlwana nayo no inhliziyo vele nanti ila inhliziyo
shiya phansi. No, ayisibonga kakhulu mfowethu ikusuqale wayilanda kude egoli kodwa siyacabanga ukuthi konke ukukhulumile kuzokwazi ukuthi khambelane nabafowethu kusizakale futhi umphakathi. Blondi ngibona ukuthi usulele manje ndoda avuka manje zingawe manje ndoda. Sanibonani, igama lami nguSiyabonga Mhlongo, bangibiza ngoBlondi. Ngihlale eMzinyathi eNanda. Oh no bathathu niphume eNanda. Ya mina ngwaseMzinyathi. Nina lo train bu eNanda kunjani? Uthi eNanda nginjani? Mina ngwaseMzinyathi eNanda. eNanda. But eNanda na uMzinyathi. Yeah, eNanda. Wena siyawuphuma eMlazi. Wena uzethu. Ikasi. Okay. Oh shothi sineNanda utrailer. Yeah Blondi. Ngithi mina angiboni kulula ukuthi aphela ama drugs kunokuthi aphela ayanda. Ngoba sekufike nane TikTok le yenza ukuthi sihlanye ngekhanda. Kunokuthi yabo nje manje khona umfana ufike nini cabanga ukuthi mhlawumbe isonto lesibili leli kade bembuza ukuthi ikephi kubo ngoba befuna ukumgodukisa ubhema ithiki kuphela. Yes, ubhema ithiki kuphela kodwa ikhanda lakhe alisekho right. Ukhuluma yedwa yabo nje wenza izinto nje engacacile. Yes, efika lapha na wafika umuntu ozoshaya nje ibheke yodwa. Yabo sehlala lapha sehlezi kudoti emba ngezandla kudoti emba ngawazi ufunani. Yabo manje ingakho ngithi mina akulula ukuthi aphele ama drugs nokuthi aphele ayanda. Yabo kodwa ngokubuka kwami mina mangase kuthiwa kwenziwe iplan ukuthi labantu bokufika mhlambe bahlangana abantu mhlambe basuswe la ngiyazi ukuthi akulula ukuthi basuswe kodwa bazame ukuthi basuswe noma bahanjiswe mhlambe ngagwemeka lokho kuze ukuthi ngoba nalabo abancane abakhulayo bazobona lento esiyenzayo babone ngathi inhle kanti iyabheda babona phela uthi ufunda komdala indlela ibuzwa kwabaphambili. Yabo bazobona sina lezi zinto esizenzayo bayitshela ukuthi kumnandi nje ngoba sihlala emgaqweni. Kanti akukho right. Yabo mina abafana bami basuswe ekhaya ngenxa yokuthi izinto ebesengizenza ekhaya yabo ukwenzela ukuthi bangabuki lezi zinto engizenzayo mase beyakopela kumina ngoba nami ngakopela kwabanye basekhaya abadala. Yabo basuswa bayohlala ematata. Izinto ebengizenza zinhle emphakathini azinhle. Yabo angazi ngachaza ngisini mawubheka uhulumeni yini ongamela ke eyenze mhlawumbe ugcina qede lento le okhala ngayo wona yokwanda kwezidakamizwa. Angiboni uhulumeni ngoba kuthiwa uhulumeni kuthiwa njengoba ilento le ingena la eSouth Africa le Africa kuthiwa nje ibona abenza ukuthi izingene kuba bona bafuni ukuthi ingene ngaba ingeni. Yabo manje shuthi ngoba ingena nje nabo banolwazi ngayo ukuthi ingena kanjani noma ukuthi ifika nini. Yabo uma ungena umkhumbi lapha basuke bazi ukuthi khona umkhumbi ozongena wente ukuthi. Yabo ngoba ngeke bangabi nolwazi ukuba bazi ngaba ingeni ukuba bathanda ukuthi ingene ngaba ingeni futhi njengoba ingena nje bakhona something abakutholayo futhi okubakhokhelayo. Yabo ngobani yabo njengoba kade kulento le kuyonke ingekho okuna ukuthi amaphara beshawa ngisho bese bengasatholi lutho lapha abexetshula ibhadi exetshulela ama security lawa ama blackjack ngaleso sikhathi kwakwama blackjack kwangakabu insure yayonke ivaliwe lapha sixebula ibhadi la emgaqweni mesilele fika nosakasaka sixebula base bengasatholi lutho showcase lapha kodwa yathi sibuyile leyo nto anyamalala lama security lawa nje nanokuthi ke lento le
yalapha phakathi laphana ebengithi ngifuna ukuthi ngithi qaphu kodwa wathi amagama singawasha amagama. Yeah. Lento ukudlwengula kwengane khona umunye nje usisi odlwenguliwe lapha nini kuthanga udlwengulwa lapha ngaphakathi mebesho bathi lusisi ngathi naye ubhemi ithiki kuphela akabhemi unga naye ngathi ikhanda lakhe alikho right ngenxa yayo ithiki yabo naye ngeke ngize ngimushe igama yabo wabamdlwengula thina abaZulu mesithi siyakhuluma yabo bathini bathi uthatha imali yabo yabo mhlambe bebeba u10 mesithi siyakhuluma wathi uthatha imali yabo khona umuntu umfana ke abamhloniphayo umZulu yabo kuze kwakhuluma yena kwayimande bemiyeka yabo kodwa indlela babemdlwengula ngabe emdlwengula bemshaya nangesitini ekhanda yabo lwasisi lo kade egodukile ekubo kodwa uyangixaka ngoba kade egodukile kodwa ubuye sa magazine yabo wawo inini ya usuku lesithathu namhlanje yabo lento yenzeke kuthanga ingalusuka abuya ngalo kubo yabo nje mongambona kuyimanje showcase lengubo esayigqokile ebuye nakubo isagcwele igazi yabo wathi efika nje kwathi sekusebusuku samuzwe ehayiza ngalizansi yabo mesisiyolunguza bayasixosha ngoba khona abamngala eqaleni bayasixosha akwazi wasondela yena ke lo mfana mhlawumbe kwakusangene aba u7 kwaye manje kusondela yena lo mjithe engimshoyo ukuthi abamthathi nje ngathi yabo kodwa nawe yabhemi iwunga kodwa bayamazi ukuthi uyayifikela kwaye manje bekwazi ukuthi bamlalele bayiyeke lento yabo bamqambela amanga bathi uthathe imali yabo uyasho lo sisuthi ukhona oyedwa okhipha u10 rand umthengela ibag umemthengela ibag uthe mase ibhemile le bag le seyamdonsa lo yedwa bahamba naye ke sebona siqhamuka ke ibandla yabo sebeyamgolozela ke vese umuntu osifazane nakanawo amandla okulwa yabo bagcina ke benza leyo nto ke manje angazi ukuthi leyo nto le ingavalwa kanjani leyo ukuthi labantu laba bayeke lento leyo ukuthi bahlukumeze abantu besifazane hayi ukuthi bahlukumeza abantu besifazane kuphela nathi bayasihlukumeza yabo kodwa sina ngconywana okwethu ngoba sina sabafana kodwa nje abantu besifazane ngoba abakwazi ukuyilwela bona yabo ngivele ngizwe inhliziyo yami ibuhlungu uma behlukumeza abantu besifazane ngoba abakwazi ukuyilwela bona abantu besifazane yabo nathi sabantu besilisa bayasihlukumeza kodwa mina ngeke mina bangihlukumeza yilaba abanye babahlukumeza mina ngeke kodwa ngiyangazi singayivala kanjani leyo nto ukuthi sivale ukuthi bayiyeke leyo nto ukuthi bayenze ngoba ngibona umbhedo ukuthi singahlukunyezwa ezweni lethu ya ngeke yona Blondie ngayibika leyo nto leyo abikela amanye amaphoyisa engiwaziyo akhala athi labantu basezandleni zamanye amaphoyisa yabona wena Blondie mangiyiphoyisa nawe uthola ibribe khona lapha mina bese ngisuka mina ngiyohlukumeza lo muntu wakho obribe kuwena bakubuka ngathi balwisana bodwa manje namaphoyisa agcina abhekana neziqu zamehlo nawe bekugade ukuthi wenzani yayibona leyo nto leyo gcina manje kugade wena imali uthi wena uphazamisa abantu bami awuthi ngikubone nawe ukuthi wenzani so njengamanje mina ngabika ngakhathala ke ngeze ngababiza ke nabo bona labe kuthiwa bayakwenza ngathi madoda okungenani dayisane ke ungakasinendaba sesikwamukele lokho kodwa musana ukudlongula izingane akuphelanga isikhathi esinganani badlongulela ingane wakuthiwa uthandeka wakhanyile abayidlongulela ngaphakathi epaki ngasesangweni mawungena yaficala kunamatshe eduze kwasho ukuthi bayidlongula maqede
bayishanga amatshe abayibulala ukuze ingavukisha ukuthi idlomule ngoba mawubikela abantu leyo nto wonke umuntu ubheka olwandle so manje uyayibona ukuthi ngenze njani phinde ngibabize futhi ngizobakhuza into eyodwa engibatshelile yona Akanti manje sebeplanela ukuthi amaphara ayikhuluma into engekho futhi amagwala. Niyaplana nithi yabona manje mebenza ukuthi siyabashaya ayivuma athi mase kufanele kwenzeke athi hamba wena awasafuni futhi yabo. Kanti bakhona abanye abanaso isibindi ukuthi mekwakwenzeka lokho ngeke sikuvume lokho ukuthi uthatheni kanjani asinindaba nalokho kodwa into esilisana nayo ukuthi bangayenzi lento abacabanga ukuthi bazoyenza yabo. Manje amaphara amagwala kakhulu amagwala angamaxoki ayavuma athi okay so kwenza mase kufanele kwenzeke umuntu vele abheka izinto engekho ayiqhumisela intwala umuntu ayiqhumisela intwala manje angazi singenze njani kodwa nginesifiso ukuthi ngasi ngathola indlela nje singenza ngayo ukuthi lokho nje kuvalwe kuphele nje lokho ukuthi umuntu mecabanga ukwenza lokho amadola adlale kanje athi cause asinendaba ukuthi beyayidayisa uwo kodwa manje mase bezophinde beqe lokho manje phinde bedlwengula izingane la sekungamanyala lokho esingasazi ethi laza abayidlwenguli kamnandi uthi yabo uthi umuntu ekudlwengula ukushanga ekhanda uyakudlwengula ukushanga ekhanda uyakudlwengula ukushanga ekhanda yabo ubulwane nje khona umuntu engagolozi yabo ngoba leyo nto abanye kudala bebenza mohayiza bokuthi bangakuzwa abanye abantu ngoba mhlawumbe bazobiza ngoba besangaphakathi kojantshi bebekhala uzwakala erent mhlawumbe isecurity lizwe mase liyafona bathi babona mhlawumbe ngemoto yabaphoyisa isimi la phezulu iyalunguza la phansi ikhanyisa amasosha yabo ingakho bebelokho bebashanga yabo manje sebekushana uma ungenzanga lutho angazi noma mhlawumbe sebezama ukuthi uquleke yini yabo angazi bese bekwenzelani lokho. No, ngicabanga ukuthi balalela abantu base South Africa mfowethu vele ke South Africa uyakhuluma nje kuzomenyezwa makusaqedwa ukukhulunywa kodwa manje uzozo sekuthulekile nento seyenza ukuthi umuntu agcina wezowaphela amandla ekuthenini alokho ayikhuluma lento elandelela because nezingane zamantombazana bezinokufika la bezinofika ezisho bese ziba nenkinga lapha thothi siyashawa thothi yadlwengula iyabulawa yayifika ithini ithi izoqwashisa abantu la nathi asinawo futhi amandla ukuthi ilekeleleke uyayibona le nto leyo but ke bafowethu siyabonga kunina bafowethu ukuthi nifike lapha nani nizodlulisa ilaka lenu nengicabanga ukuthi le episode le izolekelela abantu abaningi ekutheni beqonda ukuthi kwenzakalani esizweni esikuso nawo nalabo abasiphethe abasolakala ngokuthi bona banesandla ekuthenini libheduke kanjeni izwe siyacela bafowethu ukuthi nazi ukuthi le mali oyithathayo uvumele lento osukuyivumela mungakanani umonakale wenza ngemuva ukudlwengula kweingane ukufa kweingane imindeni elahlekelwa abantwana bayo wokwasuthi lonke lelo gazi liyobuzwa ezandleni zakho futhi nje udla imali yamanyala ngisho ngadla nezingane zakho uzujabule uzundiza ngamabhano kodwa wokwazi ukuthi wena udla inyembezi zabanye abantu ngoba kunezinyembezi ezikhalwayo ngokudedela lezo dakwamizwa osukuyidedela sizingene kuleli zwe lethu igama lami ngoprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawusubuke weza wafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyacela ucindezele subscribe button ucindezele ibheli ukucindezela wakho ibheli kuzokubeka emathubeni amahle akhuluma ukuthi khona esinye isiqephu engisposa izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bejoine ne-membership i-membership mangathiwa iyajoyineka ngendlela e-right i-MPTV1 ingaba ne-security company engakhokhela lawo ma-security ikwazi ukuthi idile ngqo nalezi zinto abafowethu abakhala ngazo kodwa angikwazi ukusuka nje mina neyikhindi ngihambe ngiye lapha ngithi ngiyobisana nalento idinga impi yangempela ayidingi umuntu oyi-1 ozoyikhuluma idinga ukuthi kube nebutho elikhandwayo ukulekelela zonke lezo zinto lezo ukuze izingane zethu ke zona ke lezi seyilingekile zangena ezidakamizweni kodwa futhi zingatholi manje seyihlukumezeka lapha ziyabulawa ziyadlwengulwa zinabazali lezi zingane lezi futhi intsha ikusasa lesizwe ngicabanga ukuthi manje kunama episode angaphezulu kwa 437 futhi ke ukutshela ukuthi kunemndeni engaphezulu kwa 437 enezingane ezihlele emgaqweni kunabazali kunomama nobaba
kunabodadewabo kunabafowabo abangenabo abafowabo ngenxa yazo izidakamizwa. Bafowethu ake sisukumeni silekelele ekuthenini isizwe sethu kube isizwe esiright. Intsha ikusasa lesizwe. Uma intsha iseyidakamizweni okusho ukuthi ikusasa la kulelizwe likhali ilonda. Ngakho ke mina sengincenga